Da ostane za raz. Nije čudo nego, ajde. Poštovano sveštenstvo, uvaženi predstavnici institucija, dragi gosti, drage domaćice, meštani Donje Guštirice i okolnih mesta. Kosovska pita nije samo gastronomski specijalitet, ona je simbol doma, porodice, zajedništva i gostoprimstva. Ona nosi mirise detinjstva, uspomene na naše bake i majke i svedoči o umeću koje se generacijama prenosi sa kolena na koleno. U vremenu kada se svet brzo menja, ovakve manifestacije podsjećaju nas koliko je važno da čuvamo svoje korene, svoje običaje i svoj identitet. Organizator današnje manifestacije je turistička organizacija Gračanice u saradnji sa crkvenom opštinom Lipljan, Domom kulture Lipljan Donja Gušterica i udruženjem žena Tradicija kroz vekove. Sa velikim zadovoljstvom proglašavam petu Pitijadu Kosovska pita zvanično otvorenom.